Keladon kejingyalang happening kinoyalam lembat kinong kersan ke umroy Constituency Progressive Forum UCPF yake bakila penlong hakawe ke jaka ha umroy umdo berthi bat hakade kejingyalang kila shim yaka rai ban pendu pendam no yaka UCPF ha umroy constituency bat kila rai ban let ajing kersan no yeuba MDC kertong MDC ka kongres na umroy constituency hakde kejingyalang kabelalong ha umdo berthi lasaki de kejingdon uba penskemlang sootun presiden ke UCPF uba ar kasati vice president uba forstar soyong general secretary lembat shibun ki weipat kinoyalam bat nong kersan ke UCPF hakaba lingba jong kete kejingyalang kila shim yaka wei ka rai ban let penyeso no syaka parti kongres bat bakin let ban kersan no yuba MDC Dan kalian jung ke forum hadin bangila shim ya karai ke disengi ban unkut no ya ke forum go jungi ke ba dijutip baro seketa ke umroy konsensi progressive forum tinggi don pat ang por kat kini ki nong kitkam ki ba khamat jong ke forum go jungi ban penpau sekipat ba jong konsensi baro ban shim ke lat bagade ke jing pendapat ba apo konsensi ban nadu ke sengi ke bamta ya ke umroy konsensi progressive forum la penkut no yaka bangi ong ka wei ka pot ka kentin kelong ila dissolve no tumut nani sekmat kani ka forum go jungi ka kamdon shu apo kani ka ju kalama takan yaj pot syaka wei ka benta bat wei pat ki political party te kat kum ka rai jong ka executive committee jong ka forum hi ba kani ka forum kan lej no shen ban penyeso bat ka party kongres apo jong ka umroy constituency jeng penbena pengidon kam ban pentip ba lengba jeng phi ki press bat ki media tetang ita hi na ai khule sibun don hi sibun ban orok mulpat kumpala don lepa ke ikut ban let penyeso no ke parti kongres hadin ba kandidat jongi ula yo ya ka tiket na ka parti kongres kendiat ni maj phang ba ka jing yo tiket jong ba MDCM udai u kertong jong ko parom ndai yo ya tiket naga parti kongres kalong bah din ba ka komiti hi jong ko parom kala sya yu bakala ptha yu ban le apply no ya tiket naga parti kongres halor jong ka nongrim ba kum ko parom nginom la ban ne slam la ne ka parom kan kut ha ko isngi tena kata kadaw yu i bala dangin yang independen kan bu jing artetin yu poj ba udon ke jingkeli yangi bahadin ke election syakanu ke parti bangin le jesok nomor takane ke jing artetin jong poj ba le si kinom but yo kurtong independen jongi te kan nongrim ke ba syai yang ni kelong kan keliang jong ke forum apa ke bisyar bahai ke politikar parti baro ngisim ya ke rai ba nginlej ban penyesno no ya ke forum syak ke kongres te hagane ke jing sim rai ke jongi ke por kalau long kerki ba namar ke jing kerki jong kupor ladai banang phano yu kandidat ban apply ke tiket namar ba ka application ban thep perteng ka kan sakut no sien dan kaliang jong ka forum ki ka komiti ke badang sa ki weipat ki khot jong ka forum kin snang punya so pat LD hadin ye kane ngilale da ka jing ya sung thu lang jong ka executive committee bat hag ju ko poru nilapan ye ka jing mut na kandidat ru ukloi ban pediang ye kane ka GE jong ka forum ternyata kedaw ane de gonong nongrim kaba uba MDC menta yo ya tiket naga parti kongres pan ipun paru kendiat ke jing sungu ya ka MPC kaba haga jing sisya ngilong artetin ba in yo ya tiket ten rai ngimtip ke jing i ki jongki ngi shane aga jing start ke jongki ngi sim ba kane ke jing start ju MPCC nagam ta ke jing klan jong parti hangne po umroy konsensi tekal aino ya tiket syaiba MDCM tenang yang cukup komiti hi kam don shu ban ong de kumui pat ke besak kalong setang bakan lej ban join no ke parti kongres bat ban ye traino ha ke election MDC ke bamenta bat pun klanya ke parti ban ora jing job yo kandidat bat kumju ru ki election ki bas khmat ru ka don ke jingkit khle nagaliang jong kini kiri orang ba jongi ban wanra ya ka jing job hapo konstitusi nagaliang jong ka parti kongres ting kaban pediang ya ki khot jongi se ke parti kongres kan long kat kum gi jip lang kan long ha ka arpu itrik jong ni bunai Januari ak por
khatway bijim step hangne po madan football umroi tekane kan long ke jing puntip ba namar katangi khot ni wer ya ki ba parolok ke jongi ki bedon kaleng jong konstituensi bakin wanlang bani pun singan ya ketika sengi ban sakhilang ya kane ka jing punrung jing pudiang jong ke parti kongres ya ki khot jong ke forum go jongi sha ke parti ki jongki khublai subon